muson ko kunyin ro mamalo kinyane kata banin beso an kumbe no go teran kana wakati so na uto jamani ke no ne madina no ko keso o ta gara ke wakati lenki kenga gemu fevrier ka son tumunga sine wujunu fili temple arosiko to baro dan tanto beno ga kite onar kon kinyanda ga o ta gam bismillah lawti anya hamay nga kar mongo ya kan to kontare gollu nyani ga gawi ma onar ro ko barundi ku beno go kitunge do o no kon kinyanda ga sasa kebe gani rusi fari dumante bego o jamane ne kengani goromiko aro o ministry be gani tanganda no ministry nga kengani sajo kamara akoni reke ntago na masala na koyo ara koyo koni nanti kebe gani jamane nga ina demande sunya katia kudo malinga ora kane mbogobe demande ndamensu o Kenya na kati mali lemensu ya kenda ngefale kebe gano ko irisi me ministry be go I jamane ndo jamane kutu na kamini mfi ya gabandenga kenko ni kengono o jamane ndo bito feeling terende me awoni lenki kumbani awoni ra ko nanti iri mengani kebe kenne kana gondo golinya kana go aro golinya le mago nkilenya kama kenda ngefale o ministry colonel Abdoulaye Maiga akan ko ne buguna koyo o arado o telenka korenga kengani o wertemnga Kenya uri na koy nanti yugo be ko ne ko ministre nga ken to ngani Guillaume Ngefa Antondogo to no amurna maga bito filime ana I jamane to gira kengani malinga ambugo o jamane no gonde sasa ono donko e kai kebe gani ko mbole debenga mbole me akengo kusane cercle nyare kai meri gole yugo koni jopa kengani forage ndabande gole ken jopa algamse ke ko tangana ngemu fevrier kasoke filonga sine wujunu fili temple aro siko kalsinga buku kubenu maga keni sapabe gote sapabera ambiko kalsike buku nonye iti igarautu kebe khane maga keni ya garungoro la hiyan kitana mogobe jimpinga igaranta tampini jimpi nqibarenga mogobe kuro jimpo sirengaro kitene imaga neweri mogobe ketara ono jonko isai sagoni kebe gan ko tonne tumime kenta gande yagaru benu kinanu gato gajange kere Kenya fevrier kasoke kota fananga sine wujunu fili temple aro filo aganya tagande ke ganya no ko benu kene kasorola morbila kendo tura kolomba de maneke me grido transition nsoromba nga ketara ono jonko e gawo oni kebe ganyi sirgabe ko koni griba kanonga idebunga kati gawo seruku me fo gabe kenni lemunundo yagarunya igirikati idebunga nalikati gawo me debinonga igaburi debu benu kuni donga bangenye donga yime kengo tili bangenga Kenya iri yoko koni jope araba ke kotanga araba dangite ke kotanga nalikati gawo ke banga daten ko nga bugo ke be kama kenti kota su gilili ken jope kota su mobile hakabe ko ni gawo debendi te serunga awo temple karibane su ango tanagate serenyine anogonde igawoni igawurubaka serbaranto kudo nali tangande muru gawo ime jamane nogonde bawo serukuru tampunduguru nansago isara koruko kama isara burun kama mogobe Kenya sigi ikagara kille muru nanguru kati gawo debe namo ko barende obaraka gawo koni debe wono debe be go tikenda kobe ime akengo ansongo seriklinyer fevrier kasoke siko sine wujunu fili temple aro siko serburun koni ekenu yugo na marafan kati aya moto gumu koni yanyi ila marfan katu yugo ke ajogine mlaka ke koni ma khoro ko kununga ke no gonyani gaworo ansongo naga mobile su koni kilende asosi kebe gani osora sunu habanda no koni wuntele
igari ira yaga muru fike kudo kubenu sigintengani igara killen kitana mogobe nandigi iha junsuro mogobe mare musun ko kunyiniro mamaniro kata kabane beson kumbeni gonten kana wakati su bara dantan to benu ganyi kitungaren lenki nikinyanda ka kunya feke ngota gara no gemende kumbani alla kana dunga inshallah